Aprang si kadu wenda minta sam kardom pajere lo kardom nasi lanili channel kilang rado ana pang sampai kan sam kardom pajere lo kardom nasi nang tumpat pini langsung ekdang paklang poniji nasi nong nam ke chang bong langsung kilang mesuk mate ale racam talang me pek nasi langsung nang tumpat langsung lang le prang lanili channel abang subscribe kita lapen ana share pita nasi nang letum langsung le nang langdon ikpino langsung namen lagi dikrut langsung ngasih langsung talang me pek di takatek long ceng pen nilning samping lah nasi nang letum langsung le nang langdon ngodon mal itu langsung le nang langdon deh hok kadu ya